Bleshibun hak biadai baka seng riwa development organization kebejutrei na kamenta ka bahaka met jeung thain riwar habaro keleng ka celami khlaya hi prokoi dan nagaleng ka seng chungi ni penremcur halor kan ka cincia kapla cha menmet akapor posteng we duna kapla don kanika cincia siat chung we parado parasnam chungi na kabri new trap muskum ubasa hang tei hapo nong kenri celenteng kalau kanika cincia kala cha menmet akapor posteng hakaba KBSF kibala buat kau yang kilawan ban sim cubor ya kecing im chung we kuna samla kat bau dang don hap teng kecing kapela kasngi tengi kum kaseng hi ngi penremcur ngiyo i bakan kecing le chung kini ki mandari ki poi ai singi ngiyo i bahakan ke beri nyo trap nyo skum chungi ngiyo i baki penlong tang ke cekat training kumno ban penyap ban pendo ban wanra kecing senam hap teng chungi ki para cai benreu tengi kum kaseng hi ngi condemn halor ni ka banta bat ngiyo i ba uneu khna wan hapreng kacing bela henry tang hapreng posteng kacing im chung u kala dukut no tingi kum ka sengi pendam cur halor kan ke benta bat ngi pha kan ke krwo syaka sarkar bakan simkhia halor kan ke mat ke benta bat ngi pha ru e kan ke krwo syaka Ministry of Defense namar ba e kan ke kam lale ki BSF ki ba pej ya ka security hang the po bordar henry kacing yo i chungi hang ne bakini ki BSF kila wan ban thom daga bor namar kani ka caka hang ni kaladon kumba arpho lai kilometer nang thina border Bangladesh kani ka pen i ba kadai ka chingyu roj ka chingbom khin snap chung kini ki mandar sisngi ya ka chai benreu ku chungi ki wan hang ni ban penlong tangkum ki cika training ban panyap reu tengi kum ka seng hi nang ni shakmat kentu ban ngi mahamcur ya kini ki poi ai ba kim dai ban sim kabu naga banta ban panyap udo snam chungi ban kentu ru economic khmat bagi dai ban sim khia halor kani ka banta namar kani kala kta om tang ya kani ka thain pun slab ro ko wei om tang ikonong kanri henre kani kala kata ya ka briu new trap new skum shadu ki border wa fer chung chala me khalaya tingi kum ka seng hingi condemn halor kani ka banta namar bangi i bakani ka longyeng ka baduk uneu khna wan bapli ban bala udang don ikon badang lai benai badi lok chung ri dan hapreng ka ching sitom ka bacur ki kemi pa chung uneu khna kim don shu nang de slapar thei te kini ki sa khon swet tekane ka pen i bagan ke cingle bercing thombor cungini ka cungini ki brio ka bat ka bor kiti kalong ka cingyo roj ya ka hok long brio man brio tingi nagaleng ka seng ni nang ni syakmat ngin yai bodien ban ngin leidu syaka human right ban siem ya ka banta bakan siem bakan wat ya kilat kelenti kuno ban penstom ya kini ki reu trangsnam tingi ni pendrem curu hak halor kani ka concern department namar ba ni tip syai bah constitution chung India omdon kono ke chapter ne ke rules and regulation ban siat yap yo no brio tingi condemn and we urge the central government especially for the defense ministry to take action necessary for this brutal and criminal encounter in this area but ni kerpat ru ya ka sarkar Meghalaya khamtam ka wede ka home bakan simkhia lo ni ka banta namar ba kani kala kata ikayap ka im juki parathan chungi but amdai tang kani handai labon sngi labon kipor kibala lejno ru ngiyo i bagani ka chingsha target chungi parathan chungi sini kala long ka bapalat ngiyo i ru wat ki BSF kila kloi ban syong amdai tang hang ne ndai ki poi ru wat shidu stage po mauli lang kerdem ngiyo i ba wat shidu ki pomlom no ndai ka area chungi ni ngiyo i bakam dai syuk ni ka banta tingi kerpat nagaliang SDO ru bin simkhia lor ni ka banta banang ni syakmat ki BSF hi kimdai ban syong hagri ki banta kidai ban syong ha bordar onda kila yo i ba kita ki mar ki mata ki bayaj bordar ki bla pas yu boundary chung bordar takti chung ka an ka ba ki BSF ki don kalong ban kem ki amdai bikin wan sikhnong ki thau chung breu ni kum ka seng hingi peramcur halor kan ki banta ban nginum ailat hur nang ni syakmat ngin ya rangkat bar ki bayang bahasem mangin wan ya kata ka judicial kaba nampet khmat ino handai kan simkhia halor ka yap ka im chung para sama chungi te khublai sibon na kalyang chungi hi ka seng nang ai bodde nang ni sikmat